Bizde o bir düşkü oş vakıtta oşa buturam. Şolı strukturası degenden aytып кетesi келе ушундай күчтүү лидер бар иштесе кубаналла шолудан. Эгерде мына сиздин арада шолудан кишилер бар экен һәм сиздин мына сетевойда өзүңүздүн күчүңүздү санап барасыңыз келе экен, рахатланып алар менен да иштей аласыз. Ошол менин менен да энди бул айтылмаса, менин структурам болгонго көрө мактап аласы келе шолу структурасын. Бүгүнкү күндө энди мен 3 ветка алып барам. Üçüsü de big aktif. Elimle üçüncüsünü başladım. Ona köpten tugul 51 ay var mıken. Ekranep amsınla indi benim birinci vetka indi benim Orşalar anda. Şolay Orşaga tutaştım benim hakuk maradam 4 kişi. Dağım mına Koydur rayonlar kirdi. No köpçeligi Orşаны teşkil ete. Orşalar, etneler. İkinci vetka benim şu şollu strukturası bir kişi ötüp kildi. Şu Türkiye'de yaşamışlarga bir gaybetin de uçraşıp üçüncüsü indi benim Kozan, Layış,